mondo ona wiva ula uteuleana na ito engaliko ila ya ito omonde chumwa cha miongo ili na thanthatu twemutungia ngai mobea nondo anengana eveva wake mana kwa andu onthe kwa muthinzi owu amana ngai no matonyethasya andu makila mbai kulea thavu na kumbula veva waguo maishani na mekoni mo isomo yambe na uvo museo ni mavwanene kwa nzia nyingi metulikania ngai ni unyuva kwa ngenda yake mondo ona wiva na akamumbania na inengo ila ukwenda isomo ni yambe tuyona au meala mekalile iemani ya kukomania na ngai mayatha na vinyani wa veva wa ngai uvoni museo tuyona au memainza wa nguthu ya Yesu maitavania na kulunja maimo vinyani wa veva mutheu na isitwani ya Yesu Kristo kwondo au tuyona atumema Yesu menanza su kiweu maikwatwaniwia na kiuyo makiano ndumona au meangi matanyivwa na kuva kwa mauta ni Yesu tamuisyo kwa ivelasyo na uthukumiwo vandu va kumona ta atethesya wiyani wa ngai mamewia kiweu na kumavuthia ona kumatenga maswani ya veva wa ngai na wia wake ni womeoka indi mavititie vyo usenyo ni kana Mose na Yesu ni maliile kwitikila ukulyo wa kumaungamia ula wasukumitwe ni wia kiweu na uno mausuitwe ni veva wa ngai ni mekuie kana au meama ina veva usu waguo uthukumiwo waendanitie na wendi wa ngai kana andu onthe makwate veva wake na maitavania uvo museo nicho gitumi Mose wasungiie nenda kethwa mwia ngai nunenga andu onthe veva wake makatwika athani nake Yesu asya muikamwene aeke nondo vai mundu wika chama aitumia isitwa yakwa utonya kwisa kunena maundu mathuku iulu wakwa kwou kwa Mose na Yesu waiundu museo na nimaleanile na veva waki weu na kuvinyia andu alangi omonde mutheu Yakovo etukania iulua kuvinyia andu na kila muthemba wa kung'alatania andu na muno ala onzu nja na ala ngai unyuvite kwa wendi wake tuikathinie ala matema kikundi kana kilasi kito tuikaite veva mutheu ula windine wo twaile kumatethia makiana kimwi na kithayo ve masomo maingi kumana na maandiko ma umonthi mbenga inotonya kunyuva mundu ona wiva atethie uya wake keli nunengana veva wake kwa uthesyo wa kanisa yake katatu vaikindu ona usatani mwene kitonya kuungamia ulangai wa thima atethie uya wake kwowila Kristo ukwasya ona mbingilo sya vala maveva makiku mekala maikethi wa matonya kuyananga kune kwasya veva wa ngai wi kanisani yake na wiendea kwithi wavo nginya ila ngai ukenda wakana na wavata muno tuikewie kiweu mithinzio na inengo sya andu alangi tumone ta nyanya uthukumine wa ngai kaingi akristo athembi na masista ona mabratha ni tuvaluka thavune ino ni twiwia ala mwiai unyuvite kwa wia na vata muna kanisani yake kiweu na tukatata kusiia ona kwita inengo na kithito cho twika aune kwa umanyi ta Saulo wa meko maatumwa kilungu cha kenda tuyona ta tumuthukuma ngai na kusuvia kanisa yake
undu wivinya na andu eleka mituki kune kwasya kila veva ni waw'o aye outew'o oyukwi athembi athani na atavania aingi makwitwikithia mailie nzui mbai sievwikite wia wa ilondu indi vai wia twaile ni kwikuwa kila veva mwia wa Kristo kana tukamamanya kwa usiao wo waile kwikithwa ni kwikuwa nesa otau ni twaile kumanya ti chonthe kyakakaane thaavu undu wendawi na uuma kwa Ngai alama usiwe ni veva na mamwiwa nomo matonya kwikuwa na kuvathukania veva waw'o na wa uvungu kwa utwisuvie kuvuthia ala Ngai unyuvite kwaw'o na akamaususiana veva wake ni kana kanisa yake ithangaswe na kutheua ni inengo syo mouo ni withiwe nenyu